چه دشتاوی نه نسخت دیجا چرا اینا ما نمیشه هم رید مدنی دیگری نبر بۆچی بە تەنیا هاتوویتە؟ والله مثلا تنیاتی زور کسا وعدا گودی گت هی نایبتن نه بله باردوخ ایراد و خازیدن که از خورانا بینتن بیتن باشە چۆم و بڕیاردا بە شێوەشی جیاواز گلەیەکانی خۆت بگەێنی. خود ما به همین شکل حکومت آگادار کردیم و جارا دیگه خوب پیشاندان که چند جاری علام ما اینای چند جامعه شوی ما مراجعه محافظ وکیل زور شکل ما یا اجاره تشتکی جواز بیتن بلکه بین السخت چه دشتاوی نه نسخت دیجا چرا اینا ما نمیشه هم رید مدنی دیگری نبر باشە ئەم شەقامە کە شەقامی هەولێر خەباتە تەنها بۆ جەنابەت کێشەی هەیە یان بۆ خەڵکێکی گشتی یان بۆ هەموو خەڵک کێشەی هەیە بۆچی تەنها جەنابەت بڕیاردا کە سەرڕای بە تەنیای هەربەی ئەو گلەی خۆت بکەیت؟ والله بيجيتن هاجر كسكي بيد دعوة حق خوب كتن يك بيتو ساد بن هوا كي كمادم حق مرويا اواجي موافق سرت هاي وني از نهاتي ما دعوة حقك الشخصي خوب كم از ابو حقي گشتي هات از ابو حقي وخلقي هات هم روجي قرباني ميلي هاي ما بس حتى كانجي لا يكرم قرباني الشر داعش دان لا يكرم قرباني آزادی عراق دان هزارها جار امید آواره و در بدر بی یعنی بسیترین تشت او ریکه بو مریکه شناکن باشه خوام دعوتش تک زیادتر ناکن بسیترین جهدیار سال 2025 وکیل 2025 او ریوتونه به تجاری که تنخوشه که به حول جاری که تو سردانک به حول ما حتی کنگی خو کرکن باشە هەستت چی دەبێ ئەگەر لە دوای ئەوەی کە جەنابەت ئەم دارە لە ناو شەقام چا ڕێگاکە چا بکرێ ئایا ئەو کاتە دڵخۆشی تۆ چۆن دەبێت؟ والله جا از تمنات کم ببینید دست بکات شکر نوی ریکه چون که راستی زور کسی تیدا ضررمند بی حکا ام لی بین عجیب ما قربانی کشنیه چون که بو برجواندی ها گشتیه دبیم روز زور جارا برجواندی ها خودان تبیم بیت برجواندی ها گشتی